Ngibingelele kuwe mlaleli, ngingathemba usaphila-ke. Mina-ke ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke mangabe usamusha-ke kulona-ke leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini usubscribe nje akubiza imali kumahhala nje ukhiphe nesente-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi phela ukuthi-ke uyithole zonke-ke iy'ndaba-ke ezintsha engizobe ngiy'faka kulona-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke ukuze ngingakuphotheli izindaba engizenza njengamanje ngakucindezela-ke ibhathini subscribe manje-ke udaba-ke lethe lona-ke namhlanje-ke laphana-ke lesi-ke umlisa-ke laphana-ke usiyamfo wamezake usememezele ukuthi-ke laphana-ke ngathi-ke i-MK-ke bayayiqhulula-ke ngenduku laphana emva kokuvela ukuthi-ke icala-ke lika-Cyril Ramaphosa-ke imantshi-ke laphana-ke sivele nje yalilahla-ke kavele nje laphela-ke kanjalo kuthiwa-ke ubufakazi abukho-ke icala-ke laphana-ke lephalaphala-ke laphana-ke. Kodwa-ke angifuni ukusezwa ngami-ke mina phela into nje ngidlala-ke ividiyo yakhe-ke lo mlisa uyizwele wena ukuthi uthini-ke. Mina ngicela phansi usule ividiyo yonke nama-comment section yofushi uvo lwakho ukuthi wena-ke ucabangani ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke usiyangixhasa cela ibhathini subscribe nje akubiza imali kumahhala nje ukhiphe nesente elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi-ke utholeke ezinye iy'ndaba-ke ezintsha engizobe ngiy'faka kulona-ke leli khasi leli-ke kusukela-ke manje-ke nayo-ke le video-ke awuyithokozele. Hayi lokhu isho njalo induku lapha emkhukhwini kamkhulu pata pa 0 zasesitokofeleni sikamkhulu 10 uCyril ngapha kade beqeda nje ukubulawa iDA kabi ngenduku yabanabisa bamanzi te indoda leyaxathula amadiski laphana hayi yahlehla yabuyele emuva. Manje indaba yaphalaphala laphana NPA yalo ukuprosecute Cyril bantu ubufakazi abukho ayizuphala hamba khona ngantshela ngelilanga ngathi hey Cyril akasiyona insango Cyril hayibo asiyona insango ndaye ekhuluma kakhulu ngekuyizwe leyo amatamela hambe memezela ukuthi this engifunakala ukuthi manje sekufunakala ukuthi uyizwe ikhala mhlawumbe lokho itefa ey'ntweni zayo ukuthi icindezele kanjani izwe limbi kanjani. Le ndoda mina ngayivuma nge-COVID le ndoda leyo. Andoda led on difficult times. Kingayo nje udelive kanti into ekhona emphakathini kumele tayenze umuntu ukuthi kumele adelive. Kuphela kodwa ngayivuma ngoba yakwazi ukuhola izwe ngalesa sikhathi kunzima. Siqala nane transition kuthiwa ngena no fourth industrial revolution. Abantu abantu lapha babeqala khona ukusebenzela emakhaya. Hayi anemba le ndoda le anemba ayikhulumi kakhulu awuyizwa futhi ikhali complainer kale labantu zobika kumamasizi ukuthi ningibona nje ngibhekane nokuthi lokho akwenzakala ukuvimba osibani lutho bona ngemphumela nje usho ukuthi ya amadoda ahlehlile amanye aphuma abona ngingasadleki sila isingaphathi sigaselelekile bakhala abanye bathi kwakungcono ngosibanibani sasidla nani besho babentshontshe ngumuntu manje ulentozanile manje umuntu azidleki lana uvale eminyango kushipheki kumele la